se MPP for koto aba na omoto de ma mempanyi abedi akira eya bakwasem o man to ama no a eya bakwasem me pese meti ho se MPP for ekoyi flag bearer Baumia eya bakwasem eya history e de ma party no e no man to ama no so a eya history e di ntia eya history ni say MPP abakwasem mu omomfa obi ofri north ana nodna eni omanim as a flag bearer da abakwasem mu omomfa bi da MPP abakwasem mu se uyi obi a obedi omanim as a mampen okopre mampanyina konya no na wa amfa north ni ama me ye wa bedi akira obwa oya dani abelusu enti MPP abakwasem mu from 1966 UP eye ku etu CPP aban free so omunam mu besesa UP no e de beye MPP abakwasem mu from 1992 up to date and gusu amene wo kasei MPP abakwasem mu omonfa obia wo free north emedi wo manim as a flag bearer enkoye campaign fan we na election omunye bida ebinsi da so omofa wo bi ne se omra medi wo manim enkonko pre abanwa akonya no na wo free north a we ni de di kan MPP abakwasem omaye bi na de besini se ekoba ne se MPP koto aba e de mama mpanya be de ache Mahmoud Bawumia na NDC fo ayi mampanyi da Mahama ewo hoyi so mumye ni na akopra we ni de di kan a abakwasem mu Ghana ha yenya omo free north omo northerness mienu ba kwa gina ma MPP ba kwa gina ma NDC ebinsi da never say northerness mienu be gina as flag bearers yes. E dey ama both NDC and then MPP na omakopre mampanya konya eya abakwasem because MPP abakwasem omunye be NDC abakwasem mu omunyi asantini se wo ya asantini mapa Mr. Meka we dey abakwasem to bi ntwe anu nkosi boni se wo yi asantini ebedi na chi asema mpanya be di achire NDC fo nye bida and MPP fo so fa asantifo mienu eni konkoye campaign da and MPP fo fa north ni eni wo manim enkoye campaign da enie se MPP fo kokofa Mahmoud Bawumia mpanya be di achire ebedi wo manim no oma win election na we ni de edi kan ya wo modern north ni edi o mani momentum an win election abakwasem kesi o mo de kokko win election ni so we ni de edi kan o mo de north ni akodi o manim mampanyi kofo efa Dr. Aliu Mahama edi na chi campaign what they win election twice 2 times mampanyi Nana Dankwa Kufuado efa Mahmoud Bawumia di na chi what they are winning election 2 times abakwasem ni sebra UPA ku etu CPP aban free so no omode achimni ene tena banwa akonya no so enu ye Nana do papa enti abakwasem mu MPP abakwasem mu se MPP fo betie ni yia omabakwasem mu omomfa obi ofri north eni wo manim nye campaign omo history oman bia ni history party bia ni history MPP abakwasem mu omomfa obi manini wo manim enne ye nim sese ne ye kwakoto aba NDC for de mampanyi dada Mahama na eba se MPP for koto aba e de mampanya be de che Alhaji Mahmoud Bawumia we ni de edi kan MPP for asesa wo monsa we ni de edi kan MPP for yi omabakwasem na to nchen ebe fafofo we ni de edi kan ya party no kwan ya no omunam so no masesa no ba be fa kwan foforo so se koba ne se omuyi no omokoto aba de ma no kokofa asantini di na chi a eye history ebinsi da MPP abakwasem mu so mokwa akofa north ni no mafa bia akan ni se bra be di machi na meme north ni minni kan na wo di machi
Bien konko pre Ghana abanyu akonya no. Edin wo party na bakwasem. Edin de ma party no. Se party ni betimi agina aye saade na ebeye weri de edi kan. Na emom se koba se yekoto aba no na wanya. Ebeye de ama no of ni se obeba be di MPP anim se omonko pre abanyu akonya. Ebedi because party ni mpese omo besesa omo bakwasem. Ti se koba de se party ni se sana bakwasem a ebeye hu ase ne se NDC for free man panyi dada Djka so. Senyam fantia nodi. Man panyi Djka efa aka bi na chi se omo koye campaign. Ya na en fa se anchakra en oyi ni sinchin. Ana obebe fa man panyi dada wanya ni ba bi ko. Professor Mills. Mills edini Mills yan fanti. Oyi na pe mfantini ni wiye na ono baba ye na dwuma no e no kofa na ofu ni bedi nachi ono no firi ho wiye ye pe ana ye mampanyi dada mama e kofa mfantini. Okay. Na jinna no poku ajuma no dabi de wa firi mu ampa emisata. Okay. E bedi nachi no so ye mfantini wo wiye ye na ne wo se koyi biom no wasa koyi de se mfantini na no fuku adwuma. Yes. Mama ni infantini. Okay. Nti yemusa say di abakwasem ne wo NDC. North. And infantini. Nti die ne na ya abakwasem edema achem ene asante. Na ene omo se bebi ade re duji so mo sesan. Say be before pa. Abakwasem. MPP for Pangade. Why? Stop we amount for Babu. No, I better no next year. And only a baby for power gun. Next year, Ban. Oh, the baby for cry. But a man for us about we adding. No, about Eddie Pano, a man for me. About Eddie or Ghana Hano. I see you pay 1996. A baby no. And then I buy 2 years de pa 1996. Ana ebra NDC ba we ne ya na do ya ba no court. Asa ni enipe asa nya dem bio. Aba ekoto we ne de afo. De man 1996 aba ne ko ye de no. Papa bi ba no mo fe no Busitano. Gusitano, yeah, Gusitano Reform Party. Mekaino Gusitano. Na wo ye kokko. Why no se Djka. Yeah. Ade abechi kra me ato aba na Djka na mankurase ye campaign. Oba ho anu aka chese nkokofo ne emienu mesoro me na me wosoro menye wo ya Rollins me na no intimentina because no so be lose election no on say the na man for the koto aba na ye kokofo no papa broni no papa ti no Rollins na mo chirem me say omo close say ma ye nye campaign biom ade be chiam ya to bakwa na Djka na mo ye campaign se kokofo ne emienu me na mo wosoro no enye de o wase no yo wase ni nyeni papa me na mo so me na me yeni papa wan kasa otirimu a ye yi boni mitini bu wasa disru pataku bi abo ewure ndantirimu a yes omon twen ya be predict election be ka 1 month am ya to aba who the history be predict election predict bi obi abenya bia no ya be predict ke o platform so ewa he ya ti duru amensam tu kan free kuma ye be ba emra brekum ye be ba be predict dia ma amanfo ye be ma amanfo ahunu parliamentarians on be win no election ye ka che munya duru e history ye ti e history ni say oba Ghana edin Ghana oman no oman Ghana na yetimu no obusa obi ase Ghana din ni disan a e be ye din so obi betima ka kire because enye twi enya mfante enye ebono Kenya God has appointed in Nkrumah already. It's not true. Enya no kre. Eye Arab kasa. Enti ne se wo ko Mauritania kura ye wo kuro bi a ye frɛ no Ghana. Papa bi ye frɛ no Hussein Fatah Jamal Dini. Fatia Fatah Nkrumah ne papa nua. Otena Mauritania kuro no so kakra. Na nadafo pa ne kwa Nkrumah. Enti Dini ye Arab kasa. E pa kire aha ya modia
ana mo magimade Ganiru uba Arab kasemua Ganiru yes anon beka kire ba ye ka ne Ghana enkomo aye die we betuna ba bia fa ne de but kai hu ni say edin Ghana no enye twi kasa enye brofo enye Hausa enye Dagomba Ghana ye kasa ye limbia ne sa kasa enti ye kasa be Arab kasa but ye kan hu ni say o man no wona bakwasem ye de ye politics ye de to aba every man ye it is o pese hu Ghana bakwasem ye de to aba mini mampanya ye to aba ma no the whole Ghana what na ka mu koba obi aso wan to aba ma amfa ma mills den o we ne ye abakwasem history udi so a Ghana akonya ne we ne no efu ensem o minya kran ka me nkodo man me sure mo se me man na ole ko entire ye de aka ne be ba that's nkomo o hodo because unim nkomo bi o ho ene me pese e clear sa de we ababa was Williams unim no nyada na we movie na unya accident yeah me kai say minimum 350 na ne accident na wu ye said amanfo de hyenkofu bi no eno nso history wo ho ana enye obi a ne kun because Ghana ya wa bakwasem bi wo Ghana ha no mo a number 15 emwa wo man number 15 edientia emwa wo man no yen yabakwasem ye chekere Ghana started from Cape Coast ansa na ye de eba Accra ansa na ye de beba Accra time omu decide ye no na time omu tena se obe decide no na number na omu tena se no na number 15 ebroso nti Kwame Nkrumah de bi esi ye bia no na number 15 ebroso ase ne se Kwame Nkrumah ko kurumbugu ekoye campaign we free ho pepepe na ye 215 na bomb etore yenim Kwame Nkrumah si free prem Kotoka International Airport man ka akora bi de fly bi kwa koma no me bomboy ma nipa wi abra na bomb she fly ni na time no 315 awia 315 enti number 15 no ye niema na esisi a emwo ye enti 2015 eba be ko na wiye no edi moja hweguo eba Accra capital ho se na capital no Cape Coast anke besi o Cape Coast bebi na capital wo bi ho na nke besi ehwie moja gui ama nsuo ni petrol ja hye amanfo ma ni pewu yo Accra no na nya asam ketwa number ne Djka ye kwan 2015 I say 15 nti so we ya Talibom chaka say wonya accident 715 anwumre 715 santo wu anwumre 815 papa bi efani kaka ku anwumre 915 Sis William de American o 315 Kwame Uso ansa 515 Yaman Panyin Moss o 215 awia 215 tata na wo hin na mini Ghana ha o ye tu ko se Nigeria no no so wu ye no yeah but history ni be culture say na bibi besi essentially ni ebu ye BBC me wiase nyina hu say o se BBC on say ye problem kakra ye wo man ni mu say ade efe na bakwasam ye ntwero jisu obi kana wa adwene si so na ye de ne say obi be ka no ti say bia me ni wudi nkomo bia na maka bibi na afom obi nim on kire yo obi di atem eno ne o man ni problem me ye nipa me no ka say nya bukum na mehwe misa misia ni ma nkoma ye die nyina ye nkoma esi ya ne ye ntiase enti eyesua ne yesua bia no obi nim bibia samble kwa me no ka say man kai no se nko ka kire ye o me ka kire yo obedi atem o comment section aso wa bra on correct wo enti wo ba ye no ka kire me nua nkoma a wudie ahabie ne de na yese yo enti nka wo de kan ho anka beboa na ya twero na bakwasam ne ye de ato da bi obeba ba bedidi wate. I remember say that was in the wiki kra me program bi na concerning soldiers we person de omko Niger na me chere say o as na obi kra na chere na dwe na make obi be tro man na say Djka we Jimmy for de o me ko hu comment and I was like tinipa we odidi ono mo nkwan asebe maka na bebrebe unye nipa chere say wan chere die nti asebe me ye Jimmy for no wa chere na aboa Ghana for me emphasize de ntuetum na Jimmy for nso a uti Jimmy for commenters na je say uti Jimmy for video ho ready what Jimmy kura cha me Bible say because me channel Jimmy for
so kan osenkafo a 413 wose fanyina mabrante wa hia ni nyansafo esere wo hene akokora kwase a ontia futu obi oni babu bia oni osenkafo 413 wose fanyina abrante wa hia ni nyansafo esere wo hene akokora kwase a ontia futu osenkafo ne kan enti niema bi wo hono mo a Ghana fo mumie nsua de obi ka asem no anka ne ya correct no de wonnim no na waka kire no wonfa nka ne de ho na o man ne enko yanim but obeba wono a won kirew obeba bedidu atem de wo ko oboa pesa ladi lumba etro no nyom sata na meni ho do jare etro no nyom na meni ho me try say me sua na me the correct lyrics na dia ba bonte me ba me say enu ya me bechem I stand to be corrected e bia na ehon ma ntimi antwa oba kire me boko e me di matam ono a won kire no abedi watam no ko me sulumba nya me ne netro no okone baby asem we the last time aka ke me say Ghana for empa Ghana mempanyina chew onyai Djka fighting omunyai yo oman mako nine ewo Ghana ha omu ye serious sa o mine so na kabu Guinea Niger ewo Africa ha Mali yeah Burkina Faso na kabu yes some for no say dangerous se wonni ma obeka ne sa akwa hwe ukọ Guinea dombo ye na wote akonya so no eye France soldiers and etete okay Niger na omoko no do ti akonya no sisi ya soldier ni na waye ku no oteso no eye France for and etete wona France for nanti sa over 40 something years when France soldiers how we sit here France soldiers enimu no enti ana France soldiers na nkasa enti mi from sense omobo e ma ho so omoba beko enti se wo se wo ye Ghana ni hwese ye de Ghana for soldiers ne kwa 3 krama de atie ne se ukọ ayia ukọ Nigeria Boko Haram for omo Nigeria no Nigeria for soldiers enti mi ntu omase Boko Haram for ni na so ye Hausa for from Nigeria to Niger it is said the ofri hanu mko akra emu wapa omo mugu sa boda no sin Nigeria for mu ina so ye Hausa ni nkum yonko Hausa ni da dabi enu nti sa fight no sa Hausa for ni na be ko boa Benin Niger for because Niger for no do mo mte so sisi ye no omo ye Hausa for enti Hausa ni nkum ni yonko Hausa ni hwe ombetuma ko desert no so over 2 weeks ke na omundware omunusio omunidi o Ghana bogus ya omosori omukọ club so jeti ya omukọ club ni yeah ubetumi de wa akonto untumi nti o se wuja o from the bogus Ghana so jeti ya omudrese kama bogus ya omutwa bia omukọ club why it's wrong ko fast about professor serious alaji o de mame nko do man mra Djka me nko do man ba yese kwa me nkroma ko GBB de be share parliament na your friend there kankanya me sabo so me kankanya ho asem be yeah nipa da so ho na be fa ko okay ne me bo no ma yem fa ne matrasa ho krobia na bakwase untimi nkase asantememu da ho kwa ebra enye otumfo dia otumfo som de osoma santeman nti otumfo asanteman na osom na bosom untimi ni ho agro nti entoto nase udi ho agro bedi nti wo kwahye tokro mu asanteman mu na wo ka ne wo pebia akra ebepie nti otumfo se metema himfie pane akra tetofo a mete krobia ne ade didua ye Ghana wa ade didua ye wontimi nsesa ne da never alaji me da se your friend alaji gongono no me pa cho oto fa brekuma bomodin in fact ne nsemu bie pa na oba kruma so a kasa kese ni nyino no ne yusu bomodin say obeba na go ba be ya obi meche obi be cha me ka
no akase me ba so wo ba won ne be che obi me pa so be che bi me so won ne be che obi gongo no me ba so wa Akwaba FM 98.1 odrubere kuma dwumadi a oye no eye Kabi Mame no Monday to Friday awia 1 to 3 enche kra na otu Agyapong ase from Eastern region no hwa de ne ba me kaso wuska am so na obeti me de papa Agyapong de free Eastern region na ba kroma mini kapre en pe de ne ba ke o be ya mo bi be bo kro mo am me ba to you pay money transfer but mo de bia na wo send this car now they free US and as Canada now they aba Ghana you pay and one now also use but mo de so be download the application or phone so no use me promo code no Djka now they are send this car o send there $5 near their chow nipa or receive this car so Ghana and yen ni bibia sanity but mo de also be subscribe to channel the Djka nyanza po ni akue ne me da say my crowd bye